Inkutangira program obuhinji n'oburisa kandi omuhereza ndi Privence Akampura. Orwakabiri rwahwire tukaba ntuganira aha kuhinga ekinyobwa kya cashew nuts. Konka program ejo terahwiriye tukaba ntureba cashew nuts nogihingota nogihinga mwanya ki neteganisibwa bizubuki. Mweno program ejo netuza kweyongera na Dickson Kyabaseta ari kutushoborera aha bintu ebituru kubasa kubugana omuhinga cashew nuts. Cashew nut ejina ninjihinga kurigera omita eri kwingana ki oburingwa buri kwingana ki ninga futu zuri kwingana ki kandi nibizubuki ebinkuteka kubugana omu cashew nuts. Dickson Kyabaseta ebyona naija kubana bitushoborera omu program ejo. Program ejo nekushikibwaho aba Ankole Coffee Producers Cooperative Union abantu babonka abakuraganise kubino omwana murungi ogukumura kurungi ogwina kaho karungi kandi ogusireje. Wano ndobuhereza bwabo factory yabo neshangwaho omurikaboye. Katutambure na Dickson Kyabaseta ari kutushoborera akuhinga cashew nuts. Ogo muntu nugwetago guhereza urwezo rwona mazima tikiri cyamani tibwayitenga shana waba nutandika kuko nani ngamba kuko wakuteka mukamaniwa nka kinti mbweno organic maniwa konko bumwe nihagira nke byabaho mbeno nkibirwara rware biri kukwata imiti byija konke imbazi nemanywa iri organic ni tujifuhirira ikintu nk'eco kirugaho ariho nebinde bituru gukora umwe imiti ko kugihinga yabe cyari mito ariho nkebisamunyu nebintu birugurwo mwitaka kuba nibitemba tembe imiti no menye byo bintu kutemba byahika nkabirabyo bishisho muti bishisha nkebirabyo ubwo busamunyu ubwo buzabirabyo so aha mutini tugira ngo nka muti gwandi gumera tusigeho nka oil kugira ngo etangire bye bisamunyu kurengaho noteka nka koroto ninga oil kugira ngo bisamunye byo bitakatemba higuru kandi bikazo mu birabyo bikabishisha otherwise umutini gwebesa tugwine shonga amazo nko kutukureba abahinji bo mwani bino bwiro bo kugira ngo umuntu gwahikaha oyine kugwinaka umuntu gwahikaha no gwitira ohenda mwe bitaji osiga hebero kwetaga cashew nut nayo hino bwiro bwo kwe obukwika tukagira ngo obwire bwayo ntubasa kuhenda hemiti tuhenda amataji kugira ngo gugire cyo gwayongeraho productivity very good shano ryo muhinji nobo yine kureba ngo utiyashakamba ngashiti yagire kishaka omumitomo abo kubarayiti technically nko rukumanya abahinja barungi omutigwara bamurayiti niko guri kurabya ariko none itingekererera ibinte bitutakumanya noreba nko emiyembe je batakufaho yo mu kibira okweri kutere emiyembe niko iri kutera hanga nayagira ngo utere emiyembe nkarukumi konka wabugire mu katemerere bitebyo okagufaho urayite karabamo ni gutera na nembwa na nenshi nempunuzo na nizirye emiyembe ne bashobera konka nobo yine kwitiriramo kugira ngo harigemu ebye bitaje biri kuba bishakambire kandi nko kunabagambira manager ni gwo muri ari kukira gukora ukugigurira mbwenu ntubatakayinde shakambe munonga ko nora kwe kugenda ibite biri kuba biriho ni bireta flowers ziri kumara so ntubatakayinde kiti kihendeke ninga bibe byingi itwendo buhinjo burungi ngwiterera nyuma ya wiriki nkagwahisa nk'emyaka nk'ebiri ubwo niguba gwarga hansi emyaka ebiri ngaruka kikwingana nanye ngo nikachikwingana nanye nobasa kugucaho umutwe ugwa higuru mwe kugira ngo utakayongera kugenda higuru rero wano gureba gwe naturally ni gureta ibitaji none ureba ko birori bigenda kandi warabiri kuza kuba bingi no bikendeza usigonke bitaji bibiri ninga bishatu gwe ni ikimwe nikigira kiti ikindi kira kiti konkati emiti yakashunate kukira kugendeta higuru kandi wareba ngo niguza kugenda no gutema umutwe wagutema umutwe nihagira kugwa leta ubundo mu rubaju rero omanagingiraho aho nuza kuburyaho nureba gwayishoborera gwatandika gukura kururu katurebe aha burwire oburu kuteganisa omutogo n'uburwire ki oburu kukira kuteganisa omutogo oburwire ti kugira ngo ninko burwire bw'amani konka hariho burwire buri kukira kukwata nk'emiti nekira kugira nka powder ibintu biri nka powder niba biri kushwanka nka powder mildew niba biri nka white nice kinte kiri kukira kugiteganisa munonga kandi kiri kugireta nabo kugira ngo harime ndije miti ninga shebinde birare nabyo byine bintu nkebyo so nico kirwire kituri kumanya ikiri kukira kugiteganisa konka naco kino mubazi oguri organic kandi nitugukozesa munonga twareba kija nitugakora hakuba kukakwija nikatuma nkiba biryayenda nko kunyangarara mwe nuko kureba nureba hati ngaha ibintu bintu ngama kabya powder mayizi obahati
ubu hati injura mbwenu nigubandi gushaba ngo bagukoreho hati noreba nigubandi gushaba ngo bagukoreho so ubwo burwire n'ubunyangara z'amababi n'ubunyangara z'amababi ureba gahenda kubagati konko mushana kuguru kubagwizire nko mushana gwija kare mwe niyo nekundo mushana ni gweshobora konka hati nuboyine kufuhirira kugira ngo guterere abo burwire obu wagambaho tino kundu kubasa kubwetantaro butijo mu musarwaje notekwa kutemerere binde biti kuko naningamba ebye bite biri kukura ebye bite binde biri kukura bikenda nko kurenge miti yabe kiri mito notekwa kubitemurira ukabihama akwa nibye biri kubireta mbweno ni bibihe mu binde miti rero kandi ye egikwataho munonga so no kubitemerere bye bite biringwa ukabihama bitakajirenga hata ndiyo ko ndiyo muhinje musya nabwo ntandikire kuhinga ejemiti ya cashew nuts nkamanyanta ngo muto gwanje gwa kwatu uburwire ninje manyaranga ni wano reba noreba hati swira abahinji bari kufayo baburi muhinje uri kufayo hati ko kwakubona umunyoto mu kigwanje gwa cashew nut kiremwe ya cashew nut n'imitwari 10 uri kufayo Oniwe nobura kuzo mu kibira ukareba umuti bwawe umuti gwanje tikurebe kaje ukareba ngo gwagira ubuzima konka none ureba hagira nke cyabaho none ugureba none urangu tigurije mbwenu tiguri green nkoko akogo no muti guri kuturagura green ibabi niba birigumire nikibabi cyugumire nkiguma kiri green mwene wari bacayenda kubanka yero nuyibuza ninga wari bakitari green kikenda guma umuntu bwayenda kugumana bukokota none ureba isubuntu nkobwe nibukwereka kunkaza waizi ni guma green short of that no mangu hari cyaba kitari kirungi education nat najihinga wangira ngo neyero myaka 3 hati ninyijama nyanta ngo kijime cyo gwatera cyahiko bwire bwo kusharura no bwire cyo bwo kusharura Uganda ntango aranga kabatukurire twine season eri kwera ntweze mirundi 2 mu mwaka ibintu byona hihe ibintu byona so umwaka twine mu season 2 nobo ryaho ureba gwarabya gureta ni gubanza gwareta kantu karinke kinyebwe ico rero gurete kiyembe ahanyima ni kirugayo ugumana ureba bikura ureba byatukura kandi kugukwera gwahwayo ureba ibinanka byatandika nko kuragara hansi niho rukumanyo tibyayera hati ebinje bindi actually nibigwa hansi uija no bitorotora konka none bireba ngo byezire akwani babiri red ninga yero biri kurebekaje munonga none bireba kandi iki nikiba cyagumire nacu nureba ngo nikiba kigumire mbwenu so ni babiri red ubwo no ijoro kuyaho rero uyihaho mwenu ko kwavuye n'urunyanyoro ikinyebwa nikiba kiri nkaha hati wano harvestinga no yihahe ikinyebwa usigaza up no yihahe ikinyebwa oti ekeki kiba kiri nkaha ukihaho oti usigaza up so ateje apo yote yine mugasho ninga ntaguma ntatera hebinyobwa epo kandi kikaniyo turi kwihamwe nekijuma kirungi munonga omuntu ati kirimu abo kugira ngo ece kini cyonke kijume kikabire kiryo munda cyo nikiba kirya hero umwanya gwe nko kumuyembe gwine kijuma munda omuntu ngo apo tine kirimu neco kurya cyonga no gukwaturya ni guba gunuzire munonga kandi guri nutritious so no ya heki eco kibikoza kubyaneka eco kitwara ntukihamu wine hati tuyine programu eri ku addinga value ibi bintu ndibihamu wine ntubikamura mwamate agagari kurebera urubwano kuba bunyangarire ari hamategari no mu supermarket actually havari addition aho ntuza kwikaho turya ha cashew nuts twenda turebe hat process twareba kutu harvestinga ninyenda utushobore kutwaje harvestinga twabika tuta cause turiyo tufaha mutindo hati na kunacheza kucharura na charuranda nija na cyana kandi nakibikanda bari munonga ikibuzo kirungi hati mwene uko kusharura ntuba twinenka no sharura definitely hati nkebye biri fresh no bitwara juba ibyo ni bisisikara mbwene akwa biri fresh no bitwara juba ubibika ubitanko mu humidifier mbwenu ibyo bintu bisisikara so ine kubifaho nke biri gusisikara konke cyo tikine shonga ikinyebwa cyo nikiba kitine shonga iki no kikwata ukiteka nka hatundubare nko bari kugamba ucyanika nke biro bishatu ibiro bishatu nibimara ubyanika kubiri kumara kwera ubiteka mu guniya ari guniya na nakadeya ninjira no bicenga ya guniya erukire eguniya neberi nko bugwigwe yo neberi nka mwenu nkurugoyi kare gwa burangiti konka kadeya ni kosya
mbwenu to kabitameye bo mukadeya no to muguniya kandi nato abantu tutwara n'imyani n'inshi n'urani tutwara umuguniya buko bane bibikaje so bino bibiko muguniya wowe ine ebiri kukwata kandi tukira kubaranka nka kilo 8 twese tukabariganigana tubara ubudeya buri kuza mu kakiro 8 kuko ni gwo mubare guturi kubara international market konka nabwe kandi tukayikiriza ngo mumene mu exporting ibintu bantu bena nabwe mu byate tubihe mu value so ejo niyo mbika imwe no post harvest notekwa kuba ufire yo munonga kuri nkuru ku harvestinga ibintu bya wabikaje kandi ko kubito muguniya ubiteko mu store hansi no banza wateka nka pellets ninga shebaho kugira ngo ahansi abe hari yo mwanya rero eguniya zibe nyingi ziri kongera higuru konka hansi hatari yenshi ukumanaginga ubufuki na nembe bazabani ziraba yo zigende ningote yo mubazo zite konka zitaka bitahamo ejo niyo nterekanisa nonje mbwena Echa nyobwa ni mbasa kuchibika kumarabwire chintaka chigurize chitakajira mukadani no kibika nka season zishatu chitakafire kandi ushubuki hari wano wenda kukimeza ukimeza mwene kuko kwinga nomano basa kubika nkembi buye bicuri ninge bihimba nka season zinkishatu ningi 5 actually wabo managingire mungu etakuzamu no kibika nka season zishatu kandi kukiri kurenga hari season zishatu nabwe ni kiba kikino mugashuko nka to kacinga ngo kimere hatobwe no waza kwihame bituri kwena ngo yihe mu byonka kora cinga tikamera wachitomizi tikamera obwe charenga hari season ishatu ni kiguma kirimu konka no yine kucyata ukihame binyebwa neneji oyirucunga konka season zishatu no basa kushubo kinge mwe ninjira mwanye tegereza katureba hakatareka ibinyobwa ebi hakatareka byo ninkihe hata katari ntukira kugira abantu bari kutubuza aza bana mutaka ntwara kubi abantu bacha kuza kuka katari karinka hata mutwa kujya ngo katari karinka oshwa ngo nagira ngo katari no kija no mushaho ukateka ujota akataraka ko ibinyobwa cyo kubanza ni bisera ngo kunabagambira ningashuka umwahurira no nashanga no mutebekano so bari kubyetegereza wazo mu supermarket lokale no wakugenda hato kaza nka hasheru ninga hatotaro aba bari kuguza amajuta ninga mu supermarket yona nko mu mbararo mu banka yokwe hora no yakubarubirize nka hatotaro kazaho ukonye sinanyera kuri ubuntu bwakashunati noza ho no bureba no shanga buri kugure sente zitari kwetegerezebwa no joti ikinenki kandi bugenda aho ni roko konka internationally ubuto abintu tukore kintechi turi kwataringanisa na president Museveni no mane we nabuza akatubuza tukonka ngibyo uri nombuza tukonka shibintu ibi nibi niwe mwe ntokumanya tukareka tukushoborere hati omu international market ningashi information eriho from the mwenunka world business forums zikugambira ngo ensiyona niyetenga miliyoni tons 12 z'ebinyobwa ebi mwenu demand eriho ebitakuboneka nibabyenda omubwingi bwa tani miliyoni 12 konka tibi kuboneka abo kuba nka India na Pakistan na Vietnam na Rwanda Tanzania kuko nabagambire na Ivory Coast Nigeria abo bona nibahinga konka ibi bari kuproducinga nibahisya miliyoni tani ina zonka ngweno nishuro kurana ibisera akuba tibiru so abari kubihinga bona no kubari kuhinga niba producinga miliyoni tani ina ejo ni information is available even in international ekiri kumanyisa ngo nka miliyoni 8 wakwati 12 ukihahina hati ejo niyo demand iriho ibintu bikurebeka hati mwe nka production nko mu Uganda hati titukahisa na tani emitware 5 y'ibintu ibi kashunatizi titukabire kuzisya konka Tanzania hati ne producinga tani emitwaro nkaga tani Ivory Coast mpure niba producinga emitwaro ba nka 1 million hati almost niba producinga katani miliyoni 1 tani konka noreba Ivory Coast ukuri kurete emwe na nka Tanzania kareta nkaga Vietnam India bona nibahisa tani miliyoni inazonka hati 12 tizikabire kwika habuzire yo 8 ekiri kumanyisa no bakwereze myaka nka 50 hati bakakugira ngo hati imwe abanya Uganda mushitame muhinge byo biteye bibiri mu akatari gitukazisi ahubwo abantu bari kubihinga hati nyengaha hanyine hunka ekigana
unasheka igana no jangu ninye ndikwe na ngume nimpinga shindi tinyine bindi byo gukora nimanye nangu niwe ugenda kuko wakora ekitano bemwe ubishatu uzikorera rutu tubireto mu katari aho kuba katari ni kako ako ni kwa katara kariho batiro kale iwe tambura uze nko mu supermarket ujuti ninyenda kashunati nuko utandonziri azi wobuze nibaza kugambira kandi ebintebye abari kubyetegereza munonga nabantu abo kubeje miti ikashunatezi no manya hata abantu bahindwire ndya ende yebyo kurya tinkeriye yiwabire no ya kare uri kuba no yenda kubuhunga ukarya nke bakuri yo buhunga wenka ngo no yenda kwaga ibintebye tibi kuba yamba uine kumanye cyo kurya wakiryota nikingana ki ati tukarira kucinduka niko baruga nkampura mukigura ari kugira ngo norira kucinduka mwana we so norya ibintu byo mugasho ebiri kuyamba ko kugira ngo uriye mboga so abajungu ningashinga aba Japan muri kurira ibo muri kureba ibintu ebi biri kutambura kandi bikazoko itwe tukabistu tukiraha babakije bakabitwara nibamanye kirimu hati giti tukukimanya ndugumana turye ebitoke turyensi wotarire nke safuriya y'ibitoki no mangu tuwari bito borya urye kintu kimwe konka abantu nibariye ebi bahangara bakira hati ebi mwirime emibazi abako ebyo rukurya no mubazi ebyo kurya byo nebyo rukurana turi kurya nemibazi mbona hata abantu bine kwetegera hati endye hindukire waborinka nko mu bajamane hati nubo hakuba abana bato nibamanya ngo bine kurya ibintu biri organic kandi byona nibabiho mu Afrika wabo bijyabo nibabifuhirira nibagire ibintu bakore ibi konka bo no bashango mu bari kuronda ibintebi hati unota kumanya bwaci bari kwesente bataramwize niwe ninga bari buri kukoraje bakakwereze sente nico turi kubagambira ngo akatare karya hero kandi naro kare karuho ani bintu ki ebe yakubasa kuretera akatare kashuma ninga shikatemba a very good question hati no market demands nibazeta market demands mwe nabashomire mwe no elasticity ni byetengwa he ni byetengwa nkaya hati nkabantu bani bamanya ngo ko muntu yana amanya ngo umuntu yayitegereza kamanya ngo akakatare kebye binyobwa karyoko hato muntu nasa kusharamu ayijareba abantu abine nkahati nyowe aho kwa ngo nimanye kiruho nimbasa kurabo ho nandi kugura kashunata huzira ngende nzibike nyewe nkanye nyonka yes hati kundazibike nihagire cyabaho hati nkije ejo neshonga hati niko wanyetegereza niko mwaba huza mwanyetegereza ni nkuko nakwata nka sukari yona mwe mwana mwenda sukari konkanyo ngikwata ngitwara ngibika kandi tinkujiguza demande ne bahaye nkati kandi imbyende binyobwebi nimbitwara iwabo bine mbitereka hati abandi nibaza kujana babirunda nibibura nye nimpunama hatobwe nimba ninyongeze beyi konka ntari gukora hati namara nindirizinga ho kace nahurira ngo hati barone babironda inkone nyongeze ho rukumu nyongeze rukumu atejo nishongemwe niko abantu bakukora mu business konka kandi government ntiri kutuyambira kugira ngo kwijamu etaho regulation kugira ngo umutaka akore ibintu nkebyo konka ibintu nkebyo byabaho nibituma ahira katare be yatemba ninga yacendera ikindi nka mwaba mutahingire generally mwaba mutahingire abantu baba batahingire nibibura ushanga abantu bace bari bo babine kandi ushanga hati biri kugura higuru akubandi baba bari bace babine ningire bintebe nibyetegereza habo kubandi kwe biri ezo nizo nani ngamba ari heshonge ziri kutume ibintu ni actually nibyebyo bibirebyo no banotekwa kumanya naba nkozire munonga ntaba mwene nkahati nabashoborera ngo ariho miliyoni 8 metric demand yakatarako nkahata abantu abariyo nibahinga hati bine sente abantu nibazaguma nibahinga ico nabagambira nti bakwereze myaka 50 akatarako tukaka umyaka 50 kuruga hati no wafire nabatabani bawe rimwe niwe nota konka umwe nobo inakatare konka abantu kuburagume bahinga bakarinda bakamitinga of course buri mwaka katare ngaguma nikongera ninga ndikacendera bakahisa ezo miliyoni demand 12 zinabagambira hati ebei neza kushuma akwa niba byaba bingi konka nkato w'abantu bingi batakubikora hati we no bikora no boyine sente ningira abantu nimunyetegereza ibintu byo mwine kushoma mwine gukora nkati abantu barone bahinga umwana ninje bakabagambira ngo muhinga umwana abantu bahinga abandi bayanga hata abantu babina kasente ko mwani numana abantu bingi tibakugamba wako ni baba zine takakugambira munonga shana wambuza je ningo kafayo ni uri kumanyoti umumu hari musente konka takakugambira ati nyine sente zo mwana konka ntanamanya ngo mu eka na miliyoni 20 ico ni cyamaki mwe nanyi nimbagambira ngo kashunati ni cyama cyanyu kandi n'imitima irungi iyo uri kubasa kutekamo ibintu mwe nunkenjoki
tukakwatanisaho na government numanya president Museveni nakira gukora n'ibintu bingi akakwatana n'ikitongore cya Rams mu Western Uganda kiri mu myanya nka district kama 20 eje miti kuri nangwa haro nekwate njoki nkabyaba birabize nekwate njoki nizitero bwoki notina no kutina reba no munangwa harimo ibihumi by'injoki no yihamu obwoki utina no kutina kandi obwoki ni baburi ku nimani buhumura nka kashunati mwene no kuba buri tiburi nko bwoco bwa burije ushanga enjoki tizikarugamo so ebyo nebintu ebitwine kukwatanisa aho ko bwoki nabwe ni busera hati mwine kumanya ibintu biri kubahe beyi biri kubahe sente aho kuba president natugambira ngo ari parish development model eshonge bari kugiretera nahabwenki kandi to bari kuhinga titukana ngumeni muhinga nko ari kubagambira ngo nohinga eka y'ebicori uyame mitwari 10 kilo giguze shiringi 5 iburya hariki wanora kuhinga ebicori uhinga byingi konka wineka eka yaho kateka mukemiti yakashunati noboli shwa ngo yihamu nka miliyoni 20 mu harvest tukazo mu bicoro kabona kandi twagambira ngo imiti wagihinga no shubuteka mu nebindorya mwene mwine kutekereza nichite ngo kutekereza ogwo mutugumwa gwe kinyobwogo naza kutangira kuhinga kusya hakusharura nimba ngutire mu cyo kuhinga nace umutini kugura kakaga itaka nirya utinka kumanya wabo uri kuburi guzire uba warigura ekemwe ninjira hinahiri kugura nka miliyoni 5 12 konko mutigwe nigura kakaga hati wano bagaza ntubasa kwasiyuminga ngo wano bagara nka ekemwe tatugira ngo bagara mu buri season no rusa kujibagaza nke mitwaro nke 5 ekemwe kibaro wano urime kina aba basigazi banje kuba kubane barima bandi barimira abantu bina kuhinga ikinani bakirimira shiringi ka 10 ukukirimana no kukibyara 10 ngeshe ati kakaga 10 kashanju ko kurime bina nkankaga no bireba je tukureba Timino rafure naza kwiko myaka eshatu omutono oshange cyangwa munonga ngutire munka emitwaro nkebiri emitwaro nka mukaga shana tugire tutyo nka mukaga kugira ngo utakagira uti nka kamwe none urebe ko wagikora wano yenda kubagara wagirota konka ejemiteji itoku turi kugireba nemiteri wild tinkumama ndiyane banyitegereza nemiti eyo mwishwa koro kuba waguhingire gukakwata echo tukwetenga gukora umunonga no kugubagarira around gwago ryo mu kibira no bagarira uri kuyebe cyonka mwene kuyehebita wano ufuhira no ufira haba hekizibu kandi ukiri kuzaho nacyo ninjye nkibaho nembera yo bwire so nutakumanya konka mwenu embazi naye inakabeyi kayo mbwenu mazimati kugira ngo n'ikindi cyo kutamusente unoza kushitamusente konka ntuntu basa kubarira tugamira ngo wano ugura nk'imiti ya eka no ugura nk'imiti wano kashatu n'ibiri fone eka kugura imitiki mitwara shatu n'ibiri mwe n'aba parish development model y'ubari kwa miliyoni mitwara shatu n'ibiri ukatandika gukora miliyoni 25 nashiwe ntubure mirwota mazima mitwara shatu n'ibiri kugura imiti wamuro karinda amyaka eshatu ukatandika kuyihame sente yabare iwe ogumire aha programmage yabare kunyegitaho koreba ngo hine cyo wayega programmage kanyese je ngo programmage ya hine cyangwa munonga echo wabasa kwetegereza aha kuhinga eche shinyobwa echa cashew nuts orunyankorerwa cyo barungambira konka rwangomera mukace so nyoka ngume nincheta cashew nuts na waza internet no basa kuchereba cashew nuts eji ngoko wahura ine mugasho minji so watchinga really hine chintu chango echo rukubasa kwiha omuchinyobwa bweche programmage nabwo ntwija kweyongerayo orwakabiro rukwija konko rwakabiro rukwija netwija kuba ntuganira ahakongera omutindo omukinyo bweche ntuza kuba twine Professor George William abyarugaba abazirake naisha kuba natushoborera okutwa kubasa kugitaho mutindo tukiha mu wine tukiha myone birukuruga omukinyo bweche so netwija kuba tumwine ari kutushoborera aha kinyo bweche tukoma aha muserugonka konka yuwano reba nguto kubasa gukoma aha museri to kubasa guze kinyo bwa chonka hino mutindo gwo kubasa kugitaho okagire cyo wayihamu so George William naisha kuba natushoborera omutindo gwe ninguteka honda ninyiha muki bitshona heza kwihamu ejo wine omukinyo bweche ninjuguza nkahi ntantu cyahindu kwihakatarikaho so ebi byona programmage ari kuhererukayo rebeka ngo tibiyakufera programmage ne kushibwaho aba Ankore Coffee Producers Cooperative Union aba nibo bakugambire kandi batwire no bakwehanangereza hona kambateriro muranga tumunywa ka coffee mukakahurira ndoshuba ngo iyo wakanywire hono basa kuhereza obujurize nywa coffee yabo no ijagambira ho mugenzi wawe waheza kurura ekiryo mu kofejo umuhereza
ndi Prudence Akampurra aha kamera nakoraho na Asaph Turyaheebwa turebane orwa kabiri rukwisha shahina zekiro program eji negarukwamo burwa kabiri shayitano zihangwe rara kurunji.